Ovog trena trka je puštena, izbija Goku na čelo ove trke, ali svi su tu s polja napada i uz barijeru ide Twister, Goku, Twister sada izbija na čelu ove trke, s polja Tajči izbija na drugu poziciju, Šizmenitar na trećem mestu i dalje bez promene Twister vodi trku, Tajči na drugoj poziciji, Šizmenitar s polja napada na četvrtoj poziciji, upao Goku i dalje na čelu ove trke, ne više nije Šizmenitar s polja izbija na čelo ove trke, Šizmenitar uz barijeru, Twister, Šizmenitar na čelu trke, uz barijeru je ostao Twister, Tajči s polja, Šizmenitar sa Zoltanom Vargom i dalje na čelu ove trke, uz barijeru je ostao i dalje ostaje Šizmenitar na čelu trke, s polja napada Parisar Izvanom Sakićem, Tajči u drugoj grupi na trećoj ili četvrtoj poziciji, Šizmenitar i u ciljnoj ravnini uz barijeru je Major Dule, kroz sredinu Tajči, s polja napada Paris, Šizmenitar, s polja Parizir Izvan Sakić, iza njih su Major Dule i Tajči, Parizir Izvan Sakić napadaju Šizmenitar i dalje Šizmenitar, njoj niko ništa ne može ovoga puta, Šizmenitar pa Paris, pa Major Dule, pa potom Mala Munja, Goku, Tajči, pa Twister od Goku očekivali mnogo više, poslednji prolazi kroz cilj.